Mićo, evo, ti si rođen ovdje, a ova planina iznad nas, ova Romanija, je puna legendi i o hajducima, i o neosvojivosti, o nekom slobodarskom duhu. Jesi li tako vaspitavan? Pa uvijek smo vaspitavani kroz te priče istorijske. Inače, ovdje su hajduci stari bili uvijek. Onda su bili poznati i borci za vrijeme Drugog svjetskog rata. Pa bilo je i solunskih boraca kamar u Prvom svjetskom ratu, koji su izginuli. Jedan od njih je i moj stric, pokojni, i Đorđo. I uvijek je ovdje ova planina gajila dobre ljude sa dobrim duhom, poštene, prema pravdi, uvijek su išli na stranu slabijeg, nikad nisu išli na stranu jačeg. I onda, što prkosli su ovi ljudi. Njima moraš na lijepu riječ, moraš im sve uzeti, a na loše ne možeš nikako, ne možeš ništa. I to je, da li je to mjesto mojeg rođenja, tako ili a priroda nešto jest tako, mora biti. I onda su zdravi ljudi ovdje, zdravi tijelom i duhom i svakako. Ovdje ima dosta i da se radi, ovdje su i jaki ljudi. Mogu izdržati napore. Ne mogu ovdje mrljavi ljudi, ne mogu, nismo mogli ni opstati. Ova zemlja, nije ona neka rodna zemlja, ali nju moraš non stop obrađivati, prevrtati, jaditi da bi nešto izvuku iz nje. Tako su stari preživljavali. Znali su, onda je bilo i više djece, sad to je veliki problem. Sad jedno, dvoje djece u kući malte ne zadovoljava više ni oni, više umrlih nego rođenih i tako. A prije bilo, Boga, bilo su u zajednice, bilo po 10-15 čeljadi. I automatski svasta čeljad radila kako je provodio, on je imao svoj zadatak neki da radi nešto. Sve prema svojih godinama. I tako se i očvrsne i zna se poštovati stariji i sve je to bilo tako. Malo sad drugačije ovo društvo gleda, ja ne znam kako je to. Malo se sve izmijenilo. Izmijenilo se, nije malo, već dosta toga, ali ipak je opstalo. Opet vidjelo se i u ovome ratu. Odavde su ljudi išli, branili svoje kućne pragove. Nikoga nisu napadali, samo to bojali se, zato što im se uvijek dešavalo u svakom ratu. Kad god nisu stali i ako su imali povjerenja previše, čija god vojska došla ovdje i nagradila, palila je po 10-15 zatvarala u kuće, palila žive. I to u ovome ratu nismo smjeli nikako dozvoliti. I zato nama kažu opsada Sarajeva, kako opsada Sarajeva. Ja sam u Sarajevo išao u školu i živio dolje. A došao iz Pakistana, iz Irana i on borio se za slobodu Sarajeva. I to ti je tako. Mićo, evo, ono po čemu su Pale bile poznate u ratu, a evo i danas se to njeguje, to je ta jedinica, između ostalog jedinica Beli Vukovi. Kako je uopšte došlo do toga da se nađeš tamo, u Belim Vukovima? Pa ja sam čuo za tu jedinicu, kad mi je buraz poginuo na Grbavici. I dole je počeo, vidio sam, nije išlo. Počeli su pojedini ljudi trgovati. I automatski to nije svačiji se trgovalo, radilo. I ja nisam spadao u tu. I tražio sam neku jedinicu koja je časna i poštena. Nikad nisam, bio sam i na Grbavici, nikad nisam donio. Nosili su ljudi, ginuli su televizore, nosili, a meni nije palo na pamet da donesim čaškalicu. Jedino što sam donio, jednom donio sam u ambulantu, u Mokro, donio sam kućnu apoteku, donio sam 2 paketa lijekova i svega i donio bolničaru, pokojnom Iliji, da vidi što valja, što se može upotrijebiti, što ne može. I onda sam čuo za jedinicu Bijele Vukove, otišao sam na razgovor kod pokojnog Srđana. Tako i tako, rekao mi kako su.
imaš još, rekao imam ja još jedno 4-5 svojih ljudi, i tako ti je bilo. Ja sam došao sa još 5 u jedinicu, poslije toga je došao i Miša Rajić, 5, i onda kad su počele žestoke borbe, tada se iskristalicalo baš na Nišićima, onda smo to je bilo, tek onda se vidjelo koliko vrijedi. Onda su počeli ljudi baš koji su, čulo se baš za nas, ljudi koji su im bili željni, hrabri borbe, odbrane ovoga srpskog naroda, dolazili su, pa kome je bilo previše, bilo mu i prosto da napusti kad hoće i tako. Evo, spomenuo si Nišiće, već ste imali iskustva u borbama. Kakve su bile te borbe na Nišićkoj visoravni? Ko je stajao naspram vas? Pa sve su bile na Nišićkoj tamo visoravni, pretežno su prvo na početku bile su najvjerovatnije specijalne jedinice. Bilo je, ja mislim, i Vikićevi, i Laste, i bile Živinčke ose, bile, to znamo po podacima, ubijenih, ko je učestvovao tu. Ali to su bile neviđene borbe. Jer to je bilo učvršćeno, to su rovovi bili po 2-3 reda rovova, onda tranšeje, onda su imali zadnje rovove iza rovova koji su pokrivali ove. Mi dok nismo ušli u to, mi nismo znali šta je iza. Znali smo početno rovovi gdje su početni, a šta je iza. Pa ja mislim da smo znali šta je iza, prvo što mislim da ne moramo to nikad uzeti. Međutim, ispostavilo se da smo to samo mi mogli uraditi. Koji je vaš bio prvenstveni zadatak kao jedinice? Pa, kod nas kao jedinice, prvo bilo, mi smo gledali na najjaču tačku da udarimo. I kad uradimo na tu najjaču tačku, mi kao probojac to probijemo i onda se širimo lijevo i desno. Uvodimo vojsku, ostavljamo i širimo se tako. I to je prvenstveni zadatak bio jednostavno probiti liniju, a kad probiješ liniju, sve ostalo lakše ide. A šta je prethodilo probijanju linije? Pa, probijanje linije, prvenstveno Mali Jasin i Polom gore, pokrivali su komunikaciju srednje Sarajeva, Ogošća dalje. I sa Pamom su gađali dole, nismo mogli s autima prolaziti, dostava vojske, i morali skinuti sa te kose, sa te visine od ozgo, skinuti da bezbjedno mogli funkcionisati i dopuna i... Mene zanima šta je prethodilo recimo akciji, koliko ste vi osmatrali, koliko ste izviđali, da mi pričaš o tome? Ovako. Tu su probavali, ja mislim, i iz Ilijaša, Ilijaške, specijalna jedinica, probavali su Hercegovci, koji su poznati kao borci, Hercegovačka, Gatačka brigada, i nisu mogli ništa. I onda smo jedno večer dogovorili se, ja i Srđan, i on ti u komanu s Miloševićem, dogovorio se da probamo mi prvo da izvidimo, pa da probamo da li možemo stati. Došli smo u izviđanje, mislim na 2-3 dana smo išli u izviđanje. Našim smo objasnili kakva je situacija na početni na Malom Jaseru. I tako smo odlučili jedno jutro da probamo. I polako smo prišli nas 4, ja, Knjižan Komadara, Miša Rajić, Boro Gavrilović. Prešli ispod rova, a tu je bila 2 mitraljeza. Bio jedan 84 i bio jedan Brno. A toga Brno su nekad ubili mladog vojnika i zarobili. A
To je bilo kod našeg mladog vojnika. Kad smo došli po te rovove, pošli su nam dosta, još dvojica ljudi su pošli i stanu na mine. Pokojni Srđan, teško mi je bilo, kaže, može li, ako ne može, vratite se, znaš. Može, i tu smo pobacali bombe i uskočili smo u rovove, oni još nisu znali ni šta je se dešalo. I kako smo tu ušli na Malom Jasenu u rovove, smo ušli, tu smo zarobili ta 2 mitraljeza, 4 smo u tome rovu ubili i pošli smo dalje. Samo smo pozvali Srđana da još ubede vojske. Srđan je uveo desno, lijevo, raširili smo se i tada smo stigli do Velikog Jasena. Ali što je najgori problem, kad smo došli pod Veliki Jasen, Miloš Libot je našao, ovo jedno livadu, našao pješadijsku minu. Međutim, kad su poslije došli da ne miniraju, mi smo prošli kroz minsko polje, niko nije stao. To koja je to sreća bila, pitaj go. A kroz minsko polje poslije su izvadili, ja mislim, 26-7 komada. Izvadili tačno kuda smo mi prošli. I onda smo tamo nastavili Veliki Jasen, gore. Jednostavno, kad smo izašli na Veliki Jasen, sad gledamo dole polom, početak, isto jedne linije, njeve, oni se sunčaju, skinuli majice, sunčaju se, nemaju pojma i toliko su bili sigurni da se to ne može uzeti. Mi gledamo i nije ni nama jasno, ljudi rasklopili DSK na stolu, poskidali majice, a mi već uzeli Mali Jasen i Veliki Jasen. Oni nemaju pojma. Sjedi 7-8 ih za stolom, sjedi i tamo. Dok nismo prišli i dvojici na vodi, valjda ih poslali da vodu donesu. Tu smo dvojicu ubili i onda su vidjeli da smo mi počeli pobacali, ostale su i potkošli i puške i taj dan smo završili. I onda smo poslije jedno 3-4 dana stajali smo na istom, ćemo gore ići. Stajali smo tu i iziđali i nismo mogli, na polomu je bilo, ja mislim da je jedno od najvećih utvrđenja bilo. Probali smo šumom, to je bilo minsko polje. Sve. Nema šanse, nije bilo da prođe se. Šta ćemo? Čekamo jedan dan artiljerijsku pripremu, pa bilo je negdje oko možda 11-12 sati. Neće biti dolje, kaže, magla, ne vidi se, znaš, dolje. I mi odvučimo, ajmo probati preko livade. Pravo. A ima možda nekih 150 metara livade, ima prijeći do njevih rovova. I to samo lud čovjek. Da su pogledali u tome momentu kad smo bili na sredini livade, pa nisi trebao samoubistvo izvršiti, tako ti je to. I ajde, hoćemo. I Miša Rajić, ja, Leon, jedan Rus, Boro Gavrilović, pređemo čitavu tu livadu 150 metara i dođemo do njeve tranšeje i rovova, završenog rova. I legnemo uz tranšeju, čujemo i pričaju unutra. Oni nemaju pojma da mi ležimo na njevoj tranšeji. Ovaj Leon Rus, kad je ubacio bombu, onu vogošćanku, ja mislim 800 grama, to je pravljena neka. Kad je ubacio, oni su mislili da je minobacačka granata. Minobacači dolje počeš, mogli ono ispred nas, nema 2 metra. Onda kad su se pomolili, samo narovu podigli se, počeli pucati, oni su se izgubili. To je bacalo puške, bježalo, to jednostavno ne znaju kuda će pobjeći. I tada smo krenuli, nema nigdje, prazni rovovi, tranšeji, sve ispred nas. I dođemo do telefonske žice. I ajde idemo telefonskom žicom, nećemo više tranšejama da idemo. Idemo telefonskom žicom i dođemo im u pozadnju. Sve im je bila i kuhinja i tu je valjda bilo skupni leža velika jedna zemunica i baraka, znam. Dođemo tu, a između nas je ostalo, u rovima ostalo je pa možda jedno
20 ljudi po našoj procjeni, muslimana. I uđemo mi, nestalo nama municiju. Ja imao jednu bombu i imao 5 metaka pištolja. Miša Rajić nema ništa, 84-ka prazna i kod mene. Ja nosio 84-ku i Miša. I Niđan Komadara imao 6 metaka u puške. I uđemo mi u tu pozadinu, to je od pozadine im bila kućica. Uđemo unutra, nešto se meni čuje. Pogledam potpalače, dvojica potpalačama. Tresu se oni koliska. Izlaz napolje, iziđu, nađemo tu i municiju za 84-ku, nađemo zapuške, sve. Dali im redenike da pune. Ne mogu nikako da potrebe one redenike, koliko se tresu ruke. Kaže, a mladi smo onci bili. Kaže njima Miša, moja djeca, kaže, šta ću što niste, kaže, bježali. Kaže, vas moramo pobiti, kaže, ni pustiti. Međutim, oba dvojica su otišli na razmjenu. Jer to naš nije bio paha. Da ubijamo sve i jednog, mi je zarobljenog, mi smo razmijenili. I niko ih nije ni maltretirao, ni cvijelio i po tome smo bili poznati. A to su odlike velikih boraca. Samo fukara nemoćno mora dirati. Mićo, je li vas bilo strah kad ste recimo tako dolazili? Pa, slušaj, samo lud čovjek nema strah. Ali znaš kako, to je neko neobjašnjivo, to je više izazov, neki adrenalin, nešto, to neopisivo. Pa valjda tu nema ni vremena za strah, ja ne znam, tako je to. I onda slušaj, svaki čovjek ima straha, samo imaš ti ljude koji mogu svoj strah kontrolisati i usmjeriti ga u pozitivnom smjeru, imaš ti ljude koji u panici, u strahu paniči i jednostavno tu i naprave sami sebi problem i drugim problem. A većina ljudi, zato je strah onaj koji se bojaju previše i koji nije mogu kontrolisati, on i nije bio u našoj jedinici. Jer tu i nije mogu ni opstati. On nije mogu opstati i ko pozadinac. Jer kod nas pozadince, valja doći do nas donijeti municiju. Njima je nekad bilo, nije nekad, već dosta puta je bilo gore nek nama. Mi im probijemo, ali nikad ne znaš ko je zaostao i kako, zna, iza nas. Tako je Boro Gavrilović poginuo i jedan Rus. Baš tu su na polomu poginuli, upravo što su bili zaostali ljudi. Mislili su da su u okruženju, nisu smjeli nigdje da bježe. I ovi su opušteno išli, zna. Mislili da je sve to prazno i tako su poginuli. A kako ste se inače osjećali kada čujete, kada vidite druga koji je ranjen, pogotovo kad je poginuo? A kako ćeš osjećati? Jednostavno je da vidiš svaki, i kad postigneš veliki uspjeh, kad uzmeš te rovove i to, ako ti neko poginuo, ajde, kad je ranjen, ozdravit će. Ali ako ti je poginuo, jednostavno se ne možeš radovati ni tome uspjehu. Tada, baš kad je polom i kad smo uzeli, kiša je neka udarila, čekali smo da uvedu u vojsku. Pa i tu neki zastoj bio, smo dugo čekali. Nekako smo razmišljali, da li je vrijedno, da li će to, jer pokojni Srđane baš, kaže da li će ovo ikad zapamtiti ili da li će opisati ovo ikad. To je neobjašnjivo bilo kako se loše osjećaš. Nema veze što smo mi to uzeli, ali kad znaš da si ti najbolji borc tu i ti je jedna tuga. Još smo mi maksimalno smo posvećivali pažnju tome i izviđali upravo da ne bude nepotrebnih žrtava. Jer nikad nismo uveli vojsku na pamet negdje gdje ne znamo šta se nalazi. Uvijek smo izvidili maksimalno koliko smo mogli izviditi da predočimo svom vojniku kako je stanje i šta ga čeka. Jer ako ti ideš na pamet, ti automatski ti se ugrozio i svog vojnika, ne vodiš. To je jedna vrsta nevođenja računa o svom vojniku.
Znaš koliko smo bili u tim borbama, da nismo vodili, pa imali poginuli, malo te nema, u stvari ne bi opstali. Izginuli bi možda u jednu, dvije akcije i to je to. Vi ste vjerovali jednim drugima? Pa to je ključni, to je ključno u svemu ovome. Svakoga ima povjerenja. Meni je brat donosio municiju. Ja sam znao da kad mi nestane municije da će moj brat samo jedino da smrtka mora spriječiti da me ne donese municiju. Eto, to je to. I zato se naša jedinica bila upravo s te strane bila povjerenje, dao bi život svoj da spasiš drugog. Eto, to je to. Bilo je braće u jedinici, dosta? Bilo je braće, pa četiri porodice po dva brata su bila u jedinici. Ja sam bio sa svojim bratom Mihajlom, pokojni Srđan komandant sa bratom Jovom, onda Šivić Miloš sa bratom Draganom, onda pokojni Bogdan duši prosti Novica, kapural. Izvinite. Sa svojim bratom. I kako će to jedinica, kad jedan brat mu tamo, drugi, neće brat svog brata ostaviti. To je bilo uvijek tako. I onda se steklo povjerenje i koji mu nije bio ništa, bio mi je ko brat. I onaj Rus, i onaj Mađar, i onaj Ukrajinac. Svi smo bili ko braća. Jer to se pokazalo na dijelu. Da su to prvo što su većina su bili porodični ljudi. I onda što su vjerovali jedan drugom, i to je bilo ko jedan disao. Nismo ni za kakvi interes išli. Znali smo po 48 sati i ne skinuti opremu sa sebi. Ni spavati. Kad je bilo 95 i na Trnovu. Jer malo vratiš onda liniju, zovete tamo. Ali što steklo povjerenje, je stekla i vojska, obični radna obaveza na liniji, on nije bježao kad zna da su bili vukovi tu. On ne bježi, on se bori do zadnjeg momenta. Jer on ima povjerenja da će mu doći onaj bijeli vukov, da će mu pomoći. I to ti je, kako da kažem, to je jedna nagrada isto. Vi ste ratovali po različitim vremenskim uslovima, na različitim terenima. Bili ste od Hercegovine pa ovamo Sarajeva, najviše na Sarajevu, je li tako? Ma najviše smo imali... Zima, ljeto? Ma to nije ni sprečavalo nikak, ni zašto. Pa na Trnovu smo znali gore ispod Ilijaša proći metar snijega, mećava. Po noći smo noćili, sastali se sa Hercegovcima prema Kalnoviku tamo. To ni vukovi nismo mogli preživiti u onoj mećavi. I samo iza onoga, znate kako je po Treskavici, iza onoga sakri vjetar šiba 100 na sat. Malo iza onoga čučuriš se onaj snijeg, prenoćiš i ujutru. Ništa, da se nakašlje čovjek, ni da kini, niko iđao. Mokar, jadan, nikakav. Ali opet neke jelane. I tako. I hajde sad da se prisjetimo ti borbi za Moševačko brdo. Sve su to neke kote koje su odlučivale o sudbini naroda. Pa to su bile inače sa vojne tačke gledišta značajne kote koja kontroliše jedan veliki dio područja i komunikacije, naš putni. I to je tačka kad je otjera sa te tačke, on nema vizualni pogled ni pregled na tvoju teritoriju. I to je moralo se uzeti. Kako su tekle borbe za Moševačko brdo? Pa to je nastavak poloma. Nastavak poloma. Tu onda to sam pričao o tome, tu smo uzeli taj polom. I onda smo, jedno 3 dana smo izviđali 4.
izviđali smo, pošto je na Moševačkoj isto bila onaj prilaz na ivici livade, je bili njevi rovovi, znaš, i na dominantnoj kuti, na brdu. A šuma ti je bila isto minirana, prilaz šumom. Miniran bio i mi smo probavali, 2 puta smo napadali tu, probali smo šumom, nije išlo i pokojni nam je Simatović Jadranko poginuo tu. Njega je najvjerovatnije snajper pogodio jer nije bila onaj aktivna puštena vatra, znaš. Pogodilo ga s lijeve strane onaj i u stomak. To su obično bočne onaj rane, to su fatalne. I vidjeli smo da ne ide tuda nikako. I onda šta ćemo? Došli smo na ideju, a onda je bila Savčića istog garda, je bila ispod Moševačkog brda, ispod Stomorina. Mlada vojska, ali su bili dobri momci, žestoko dobri momci. Obično su ti mladi momci, njih sam treba usmjeriti i treba ih pomalo zaustavljati. Jer oni idu naivno. I zato ako nemaju dobrog starješinu koji ih čuva, to samo uzalud pogine. Starješina mnogo vrijedi. Koji kaže za mnom, a ne ajde ispred mene. I sa njima u saradnji, da oni idu desno, a mi ćemo kroz livod da probamo nekako sličan scenarij oko Napoleonu. S tim što su 120 granate padale, pa po toj livadi je bilo od granata kratera onih. I riješili smo sa Srđanom tako da pod artiljerijskom vatrom pređemo taj dio livadi. I kad dođemo blizu rovova, da obustavimo artiljeriju, da bi što kraće vremena bilo da pređemo do rova. I tako ti je bilo. Išli smo od jednog kratera onoga granata do drugog, nas 10-ak, išli. Kad smo došli blizu rovova, jer imali smo direktnu vezu s artiljerijom. To nam je bila isto jedna odluka, što smo vjerovali svojoj artiljeriji, ja sam navodio na 20 metara od sebe. Jer toliko sam im vjerovao, a to je neki mikron da pogriješi, malte ne da pogriješi, granata je tvoja. I čim su prekinuli, mi smo već bili u rovu. Ma napadaj me čela je. Izvinite sad. Ima ovdje od prikina čela. I čim smo obustavili artiljerijsku, mi smo već bili za 5 sekundi, mi smo bili na njoj rovu. Tu je ti onda počeli ručno bombe bacati dolje. Nema, to je, ja mislim, trajalo jedno 15 minuta, mi smo uzeli jedan veliki dio rovova, jer oni su nekoliko prstena bili na Moševačkom brdu. To je kupa ovako, bilo je gore na vrhu i onda bilo u 2 prstena ovako, sve rovova trašeji jedne iza drugih. I mi smo tu ušli već pod samo to brdo. Tu su ostavili i džipa, on im je valjda služio ko sanitetsko vozilo, Pajero. Municije je nestala pred sami vrh. Zovemo da nam donesu municiju, a još su 2-3 rova imaju na vrh brda. I oni pokrivaju tu livadu, a nikuda drugačije ne može se donijeti municija svem tom livadom. Moj buraz je donio, onda i, ja mislim, Raško Petronić. Ja sam ih navodio, gledao sam kuda ozleđuje drveće s ovu stranu, i onda ih navodio da idu lijevo ili desno, da mogu prići do naše tranšije. Buraz je tada donio 22 bombe i donio negdje oko 700 metaka. I on ti je pokušao da prekorači, to je toliki teret bio, plus svoj borbeni komplet imao. Pokušao da prekorači tranšeju, i upao u tranšeju, ja sam njega od ozgo strčao, jedno sam njega izvadi iz tranšeje, koliko on bio preopterećen tom municijom. To ti je ono što sam malo prije pričao, po svaku cijenu, i naš pozadinac će dorijet nama municiju. Nema veze, svoj život će dati zna da je njegov brat gore, da je njegov drug najbolji gore, on po cijenu svog života on će donijeti, dostaviti municiju.
To je jedna karakteristika te jedinice, sigurno, malo prije sam pričao. Mićo, kakav je osjećaj kad se upadne u rov i praktično dođe u dodir sa neprijateljem? Prvo, kako ste se vi osjećali, kako se ti osjećao u tom trenutku, o čemu razmišljaš, a kakva je reakcija tog protivnika? Protivnika je panična reakcija. On gleda u tebe, možda imao i priliku i da te ubije, ali jednostavno, da li blokiraju tu i refleksi, mozak, on bježi s puškom, ne pada mu na pamet da okreni prema tebi da puca. A ti si na 2-3 metra od njega. Šta je to? Još prije te vidio, i x slučajeva je bilo, prije on sigurno, ubijeđen sam, prije on mene je vidio nego ja njega. A šta je njega blokiralo da mene ne puca, to sam Bog zna. A osjećaj je fenomenalno. To isto oko ovim planinarima kad osvoji Mont Everest. Se popeo napred, je to. A kod nas je bilo da upaneš u rov. Malo je drugačiji, ali takav osjećaj, lijep osjećaj. Osjećaš, kako da ti kažem, ne znam. A prema neprijateljskom vidiku, pa malo nekad i sažaljenje osjećaš, kad vidiš toliku paniku. Jer znaš, otprilike znala si naša vojska tako, kad panično bježi, a bježala je normalno, u ratu se sve događa, znaš. Pa ti je malo i žao nekad, nije puno, ali jest. A jeste li vi imali situaciju da su vama upadali? U naše rovove. Pa nismo mi rovove držali, u tome je problem. Mi nismo držali rovove, mi uzmemo rovove i onda čekamo dok dođe da popune rovove i to je to. Mi onda samo ludaci, pa oni su izbjegavali nas. A gdje god ste znali da smo mi, oni tu i nisu ni probali da. Pa znali su, jedno par puta nam se desilo, mi ih napadamo, oni zovu, šta je čekate bijele vukove, mi ih napadamo. I jednog puta je baš sa Treskavce, jedan događaj. Napadam i poginuo nam Miće, jedan Vlahović, tada negdje oko 12, po danu bilo. Ne možeš nikako prići, neki ima jedno 50 metara, ali to je ovako. I ne možeš nikako prići, im je čistina, znaš, a oni po samoj kosi gore. I zovu oni nas, šta je čekate bijele vukove, znaš. Sad mi razmatramo kako i s koje strane, znaš. Onda smo ih počeli zvati, doćemo u 12 sati, tačno noćas. Cijeli dan smo mi njih napadali, pomalo. U 12 sati nas, glupost koja je, ali takav je čin. Ajde idemo u 12, imali smo baba roge, noćne naočale. Ajde idemo da vidimo da se priđemo rovima, da vidimo, malo izvidimo. Mi gore došli pod rove, ništa se ne čije. Priđemo 10 metara, ništa. U rovove prazni rovovi. Oni su panično napustili čim je pao mrak. Jer mi smo im rekli da će mi doći vam po noći, u 12. I mi smo tačno negdje oko 12:01 došli u rovove, oni su bili prazni. To su ti neki događaj isto koji je ovako nesvatljivi, znaš. I to, oni su to u paničnom bijegu, vidjet će, bilo je tu sigurno i poginulih i svega, jer bilo je zavoja krvavih, bilo, zna, svega. I onda opreme, sva ova prateća oprema, i municija što je bila u refuzi, to je ostalo po rovima, znači da su napustili brzo, te rove. Jer obično ako napuštaju planski, oni pokupio sve stvari, znaš, i onda odi. Nekad hrabre sreća prati. Upadali ste i kroz minska polja prolazili, stajali na mine, a one nisu eksplodirale. Pa imao sam jedan taki događaj, u stvari ja sam to lično doživio u Hercegovini, ispod Trebinja. Dole smo i valjda, neka bila najavljena ofanziva, tako se par pričalo. Oprosti, Hrvata, napad na Trebinje. I onda su pozvali nas kao elitnu jedinicu dole. I bila je Kojićeva, ja mislim, četa.
Radomira Kojića. S tim što su njih stavili pod našu komandu. I otišli smo mi dole i izviđali smo malo prema Hercegovačkom me krša, nisam ja Hercegovinu nikad ratovao. No. Ali isto ti je to sve, kad znaš negdje ratovat, lako je naučiti. I naša sredstva tenkovi bili T-55 i bila valjda top 100. Oni su njega, sve te tenkove, Leopard, njevi tenk. Oni, kaže, nisu imali naoružanje, oni su imali bolje naoružanje, savremenije naoružanje nego mi. Mi smo imali staro, izostalo iza JNA, što nisu odvukli, malte ne, su je preovladavalo T-55. I jedno 4-5 tenkova je naših dole uništeno od strane tog njevog Leoparda. On iziđe, opali 7-8 granata u minuti, malte ne, automatski, samo se vrati u zaklon. I naši su bili postavili top 100 da ga gađaju. Međutim, taman kad su završni dio bilo, oni su sve posmatrali. Samo lafete od njega ostale. Nije ispalio ni jednu granatu. I skontamo kako ćemo, ja nešto sam imao merak da ga uništim. Pokojni Srđan, on se bojao za svakog čovjeka, on to nije odabrao. I sad je, skontali smo da idem ja, pošto smo morali po noći sam proći tuda i onda predaniš ispod njevih linija cijeli dan, jer ne mereš se kretati po danu, jer ima ko na dlanu sve. Da odemo po noći, ujutru rano, odemo i sa osom da ga probamo uništiti, da priđem da ga probamo uništiti. Ja i Miloš Ljivić smo pošli. I idemo mi, otprilike razmaka je bila 10-15 metara, jer to smo dogovorili, znali smo da ima minskih polja. Ako jedan zijani da ovaj drugi može par ili izvući ili vrati se, nema šta. Išao sam ja i samo na jedan put paljač. Mina je ispod mene, u stvari stao sam ispod noge, odbacim nogu, puče nešto, ali ko petarda. Ja pogledam, stao sam na trojku, upaljač je pukao, a nije aktivirao eksploziju. To je od 1000 mina, ja mislim, ma kakvi 1000? Da jedna tako se desi, jer trojka, ona obavezno, to je jedna od najsigurnijih mina, protipješadijska. Neće to staje koji me Bog sačuvao, ja nemam pojma. Poslije toga Miloš Ljivić je izvadio iza mene, sve polako išao bajonetom, vadio. Povezano, izvadili su 3 protitenkovske, izvadili i neđe 20 pješadijskih mina. To da je eksplodiralo, pa ne bi me ostalo, ni kosu ne bi mi sad. I prišao sam tada sa strane i gledao sam nije mi bilo povoljno, poslije za izići nismo mogli. I ja pokojnog Srđana i on mene moli, rekao, hoću da ga pucam, nemoj, šta vrijedi da uništiš ti jedan tank kada ti pogineš, no. I tako me objedio, ali dan danas mi je žao što nisam a imao sam priliku da ga uništim. Jer došao sam sa boka na nekih 100 metara. I gledao sam, pa 1 sat vremena sam njega gledao. I tako smo se ratili. Pa više sam se ratio da sam bio sam. Najvjerovatnije da bi ga pucao. Već pošto je bio i Miloš sa mnom, to bi poklopio tu granatama i tu tepih, tu ne bi moglo kamen upite, kamen ne trebati šnarpel neki geler dobat. I tako, eto, malo mi je ostalo žao što nisam to probao, ali možda je bilo pametnije. Mićo, posebno su teške bile borbe na Treskavici. To je bio već, rat je bio pri kraju i to su bili posljednji pokušaj muslimana da deblokiraju Ma nije, da se spoje s Goraždom. Da se spoje s Goraždom, da. Da se s Goraždom spoje, to je u interesu. A što se tiče deblokade Sarajeva,
Oni nisu bili u blokadi, onaj kad kaže neko opsada Sarajeva, kakva opsada Sarajeva? Pa oni su bili na svim dominantnim kvotama. Jedina naša dominantna kvota je bio Trebević. A oni su ostali bilo oko Sarajeva, svih kvotama. I od 95. godine, ja ne znam, po nekim saznanjima, ovako to je bilo, tada da je oko 27.000 vojnika iz pravca Treskavice preko Trnova napadalo da se sastavi sa Goraždem. Jer to je bilo da se sastavi sa Goraždem, onda oni prema Višegradu, pa bi oni prepolovili Republiku Srpsku na ovome dijelu. Poče, to su bili veći planovi, znam. I onda su mislili tako još isjeckati na nekoliko dijelova, jer pomagali su bili od strane, pa i onda su oko 27.000 je procjena da ima njevi vojnika, ali sve za brze intervencije NATO snage, bilo njeva artiljerija. Nas, koliko su god gađali muslimani, više su nas gađali njeve haubice sa Brezovog polja, sa Igmana, jer znali smo i kalibru i nalazili smo municiju, šarpnele i fragmente komade od granata koji su od Umprofora. I tada su bile žestoke ofanzive, oni su tako napadali, a narod je toliko imao povjerenja u nas, da čak i svoju djecu su ostavili, niko nije stio da bježi iz Trnova. Iako su znali ako prođu u Stvan da neće niko živ ostati. I oni su imali toliko povjerenja u nas, djeca se u Trnovo sa nama, mi dođemo u Trnovo, oni nama pjevaju pjesme. To su ih roditelji učili. I onda, evo jedna, na primjer, ta akcija, Krajišnici su došli na Lučevik da smijene naše koji su bili radna obaveza na liniji Spala. I negdje oko, ja mislim, 600 i nešto bilo Krajišnika. Uvedeni su po noći nekad oko 3 sata. Ali su imali peh kad su silazili u Ilovice. Pogodi ih granata auto i odmah ubije dali 5-6 vojnika na auto. I oni po noći uvedeni oko 3 sata u tu liniju, što nije trebalo nikako raditi i tu je neko napravio veliki propust, znaš, jer ne možeš ti uvesti vojnika da mu ne objasniš i da on vizualno ne vidi i da zna odakle mogu doći opasnosti, šta je. A muslimani su to znali i oni su pripremili svoje bili, znali su za tu smjenu, oni su pripremili tik do linije svoje jedinice interventne, da. I čim su ovi ušli u liniju, malte ne, nisu se ljudi ni raspremili, oni su ih napali. I što je najveći problem, oni samo znaju kuda su došli, to je masovno napustilo rovove. A mi smo, to je ujutru bilo nekoliko 4 sata, a mi smo poranili nekad oko 4-5 sati i otišli na Lišću u glavu izviđanja. I zove nas direktno Milošević. Zove nas, kaže, ajte, kaže, pao Lučevik. A mi smo poslali, bili naši ljudi, jer tada nismo i avion planirali ništa. Poslali smo napali na odmor, na Jakovnu gore. I ostalo nas 13 samo. I to jutro smo otišli u izviđanje. Kažem ja pokojno Srđan, rekao Srđane, ja sam na 93. godine kad se uzelo Trnovo. Rekao, ja sam išao tim pravcem prema Bogaćima i to, rekao, meni je poznat taj teren. A nismo ni jednom išli mi, kao Bili Vukov je ta jedinica, u te terene. I niko nije znao od nas, osim mene, koji sam prije 2 godine tuda prošao. Međutim, ja imam dosta dobro se nalazim i u gradskim sredinama, borbama i u šumi. Imam dobru orijentaciju. Ja sam poveo svojih 110-kom, išli smo do jedne potiskalne putem i tu sam rekao da iziđu, izišli i pješke povedio. Sreli smo i sve je palo. Dvojica su ostala sa minobacačom 60-kom. I ljudi ubacuju i samo jađe inako, povuku se oni iz rovova isto. Ali na ljivici jedne stijene, oni su i oni postavili minobacač i ubacuju i idu tamo. To je malo usporilo
muslimanske jedinice. I kako smo njih sreli imali koga još gore, kaže nema nikoga. Sigurno nema nikoga, nema kada je sigurno nikoga. Mi smo, kaže, zadnji. Međutim, mi pošli neki možda 100-tinjak metara gore, pođemo, idemo, ja i pokojni Srđan naprijed. Kad ja vidim trojicu vojnika, idu putem. Rekao, Srđan je neki ustaše. Pa kaže, možda su naši. Gledaj, i on nas stoji, stadoši. I kaže, pokojni Srđan, ko je gore ovdje bijeli Vukov? U tom momentu samo vidiš, pozalijegaše, zna. Tu je nastade paljba, pucnjava između nas, razmjena vatri. Sad ja sjećam 93. kako je predio taj izgleda. Kad ja pokojnom Srđanu rekao, Srle, šta misliš da ja uzmem jedno trojicu, četvrcu vojnika i da odem vamo lijevo, da nam ne bi zaokružili nas. Pošto nam dođe iza leđa stijena, nemaš kuda ostupiti. Kaže, Mićo, ako poznaš taj teren, otiđi. I tako ja uradim. Odemo preko jedne predole, ja, Ratko Andrić, Miloš Ljivić. I Mungos mali. On je sad u Trebinju, živ je, zdrav, Bogu hvala. I odemo i čekamo. Sad na jednu kotu, otprilike ja sam udaljen od Srđana pa jedno 300 metara. I sad ako hoće nas okružiti, moraju proći između nas. Nismo mi čekali ni 5 minuta, kad vidim počeše ulaziti da okruže Srđana naš. A međutim, oni nisu znali da sam ja izvukao sa vam, ovom trojicom ljudi. I kažem, dogovor je bio, nemoj niko da puca dok ja ne opalim metak. I nemoj rafalno da se puca, već samo pojedinačno. Jer kad je pojedinačno teško odrediti lokaciju i odrediti vatru upustimo ih, ja ne mogu ni nazad ni naprijed. Njih 10. Pošli da okruže Srđana. I tu kad su me upustili da ne mogu naprijed, nazad, sve smo počeli pojedinačno, jedno po jedno loviti. Onda prijeđemo rovom, manjevi, u stvari to su naši rovi, a on su već zaposjeli. Ja sam prišao na neki, možda, da kažem ja pokojno Srđanu šta je se desilo i da sam ja prišao, međutim i on je odmah su počeli se povlačiti pred njim, kad su ovi vam, valjda, javili vezom, vjerovatno, znaš, su izgubljeni. Tu smo artiljeriju počeli navoditi na njih. Za neki možda jedno 2-3 sata. Mi smo kompletnu liniju koja je 650 ljudi držalo, mi smo nju vratili nas 13. I niko nije bio ni ogreban od nas. A onda je ostalo lugonja bezbjednjake po nekim informacijama, ostalo i leševa na našoj strani, ali po nekim informacijama da je čak i do 70 bilo njevi poginuli. Da. A kod nas niko. To je bila sreća, to je bilo veselje poslije toga svega, kad ti niko ne pogine, a uradiš tako veliki posao sa malo ljudi. I obično i u velikim i u tim akcijama nikad nije dobro uvoditi puno ljudi i kad napadaš jer sve što ti je gušće, uvedeš više ljudi, veća je mogućnost pogibija. I onda teže je izvlačenje, ako ti ne ide izvlačenje, teže. Dok ti s malom jedinicom koja je pokretna, koja je eksplozivna, ti su stavljeni sve što ući u njevu teritoriju, doći preko njeve teritorije do svoje teritorije. Sve su mogućnosti. A još kad su ljudi hladnokrvni u svemu tome, to je ekstrem. Kako ste vi doživljali kraj rata? Iako nismo bili zadovoljni sa tim nekim Dejtonom. Srbin nije želja rata. Srbin brzo dodije sve. Njemu i veselje dodije. A rat, pa da li vjeruješ da ipak je to jedan spas, kad znaš da neće više niko ginuti. Jest da nije potpuna sreća da kažeš, ostvarili smo ovo, znam. Je najbolje bilo da je to već bilo, da je odmah bilo država priznati, podijeli, raščiste, vidiš i dan danas kako, šta se događa. Non stop pričaju o nekom suživotu, pomirenju, a svaki dan ti govore da se genocida, da se ovo, da se ono, zna. Upravo što su oni bili nekad.
Mi smo samo krivi u ovom ratu što nismo dopustili da nas dokolju. Uvijek su nas klali, bacali u jame, ovaj rat to nisu uspjeli i zato smo krivi. I zato nas ima toliko i po Hagu i svukuda su nam bili svjetski lopovi. Sude koji su držali, prvi su na ovim prostorima logore osnovali, prvi logor koji je bio poznat iz Austro-Ugarske, to je bio u Doboj logor. Prvi. I ti isti nama danas sude koji su prvi osnivali logore. Eto. A kraj rata je došao. Mićo, kad bi čovjek sad birao sa ovom pameću šta da radi kad je počeo rat, 92. Bi li izabrao da se bori ili bi otišao negdje van? Pa ne mreš ti, ja ne znam, pa šta kad bi svi bježali? Šta, gdje ćemo bježati? Gdje, dokle? Apetiti, svakom je ti kad se povlačiš, to ti je uobično životu vam. Gdje se god povlači ti od nasilnika i u školu, sve što se više povlačiš, sve veći nasilnik. Kad u jednom staneš i on stvarno, kad vidi da ima otpora, onda nema toliko želju za agresiju. Ja bi isto to uradio što sam i do sad. Jer to je u genima ugrađeno, tako i ne mereš ti. Prvo ne pustio, jer ti možda, znaš, i tvoju djecu, i svoju djecu, ne bi pustio a ne bi pustio svoju džedov, evo u njim, evo pogledaj. Iako nezahvalno možda prošli, da li vjeruješ, ovi borci, nije im ali opet to isto uradio. Onaj ko se borio, on bi se opet borio. Onaj koji je bježao, on bi opet bježao. Samo s tim što malo pametnije trebalo raditi, da ne postanu oni koji su bili lopovi u ratu da privrednici. Već da im nazvije im je mjesto u zatvor, lopovi mjesto u zatvor. Vi u vašoj jedinici bilo i gubitaka, ljudi su ginuli, bivali ranjavani, rane su zarastale, ali one rane koje su nastale gubitkom drugova ne zarastaju. Kako ste se osjećali kada ste gubili drugove i kako sada se sjećate o njih? To jednostavno ne mereš, što ti je ostao ožiljak i na duši i na srcu. Svaki borac, što je poginuo, što nije moja familija, a imam, Boga mi, jedan veliki dio boraca, bili smo i familijarno i bili smo i komšije. I teško je to. Mnogo teško. Još i najteže, ajde, ko je ostavio neko dijete iza sebe i to je opet dobro. Ako nije ostavio ništa, nije bio oženjen, nije imao djecu, to je najteže. Jer mi ovako i na tim proslavama dana jedinice, kad vidimo djecu od pokojnih, svojih saboraca, drago, fino isto ko svoje dijete, osjećaš ga tako, a onaj koji nije imao nikoga, malo ko spominjao ga možda njegovi roditelji, dok su još živi. I spominjat ćemo ga i mi dok smo još živi. A Boga mi, ja znam, ja sam i svojoj djeci, oni pretežno, u stvari znaju svakog, malte ne ko je bio u našoj jedinici. I ne dam da ode u zaborav, baš s moje strane. Ja sam to za dužnost napravila Tenona, a taj isti vod je nastavio sastav tog bataljona kao internetni vod i komander je bio Svetko. Iz bataljona prelazimo u brigadu, kao izviđački vod brigade, gdje smo ostvarili se tako dobre uspjehe i istokom od tog izviđačkog voda brigade smo I ovo je na Trnovu prije Ilovica, ispod Jahodnje, dole, kako se zvalo na selo, što je prema Allahovom putu, gore. Pa bila poplava velika, 110 nije mogla prijeći.
Ovo ti je na Lukčeviku. Čas je da uloženje u neprijateljsku teritoriju. Jer ovdje smo našli ovo minobacač, Turci, u stvari kako smo uzeli njeve linije, ostavili ga, nismo mogli nositi. 120. Najviše uspjeha i odatle smo u stvari stekli ime. Čim se pojavi, znaš, ovako slika, ti možeš komentarisati. Komentarisati. Ovo ti je ispod Mađara. Ispod Mađara, kod magistralnog puta Trnovo, Ilovice. Višća tranšejima, zauzeli Nova, dosta. Gleda smo otišli u njemu unutra. Tamo smo prošli. Vidiš koliko je to 25 godina. Bez municije ispolirali dvojicu uplatni živi. Mišo, Rajic, petorca nas je bilo. Mišo, Rajica, 80 koliko na stotinu. Cijev na leđa, prazna je bila. Ja sam imao pištolju, samo u tecu, imao sam 5 metaka i Niđan, on je u pušci imao 6 metaka. A iznad nas... Ovo ti je s poloma bilo je 12 priča. u lovima. Oni su mislili da su u okruženju. I oni su počeli da bježe, to je 10 metara ispred nas. Počeli da bježe, iskaču s tranšeje i bježe. 7 ih bježe ispred nas, ali nema s čim ih pucati. I onda je Niđan pojedinačno, to je znak koliko su to dobri staloženi borci. Pojedinačno, nije na rafalno, već pojedinačno jednog po jednog počeo da skida. Sa onih 6 metaka. Gale, jedan pokojni, Bog da mu dušu prostite, bio strašan borac. Imaš tu uvijek dobro opremu. Srbije, bili smo 45 godina. vrhunski opremljeni što se tiče toga. Staložen u borbi. Dosta njegovih zasluga ima za naše uspjehe. Na nišćima. Onda vrijedi i održavalo se oružje predobro. Ima jednu bombu, petorca su bila u rogu. Kod nas je pregled pušaka bio kao u Titnoj Jugoslaviji. Više je ubacio, oni su imali municije i svega, ali nisu smjeli da se brane. Bacio bombu, ubio ih sve petorcu u rogu. I tako, još je bilo tih nekih trenutaka. Kad uđeš, kad su mislili, dolaze smo im preko livadi ravno. Po 100 metara livadi, gledali smo, izviđali sa strane šuma, minirano je bilo, probavali smo, nije išlo. I onda smo jednom riješili, 7 dana preko livade smo prešli pravo. Oni se nisu nadali s te strane. Dok su naši borci bili na tranšeji, nije boje. Oni su bacali daleko preko njih bombe u šumu, a oni su ležali uz tranšeju. Mogu si ih zakusupati preko tranšeji. I tako je to. A dosta je mjesta bilo tako. U oktober prošle godine mi smo... Ovo je Rus, Jurij. Njega je pogodilo 5 metaka stomak, pluća i ostao živ. Zavio on je sječer. Мы не видно, uzeli ovo poложение, turci su bježali kroz ljeto, bacali sve. Volio se ovako kit maskirati, ali je bio žestok borac. Ja malo gumo se. Samo na EKM uzeli smo nitroglicerinsku pušku, uzeli 7 automatskih pušen sve. I onda smo išli po njihovoj liniji. Bilo tako što ni na jednom bunkeru, a na mnogih u stvari bunkerah mi smo natražili takve stvari, stoje sečne granje za vatru, stoje žezva sa vodom, stoje kafa na stolu, perine šolje, šećer, sve. Mi samo došli, rekli hvala vam Turci, upalili vatru, skuvarili kafu, popili kafu, išli smo dalje i to je bilo pravo šou. Mi smo na tom zauzimanje mašinskog grbe. Sve 3 dana tražili gdje su Turci, baš tako pobježili, da sve da ne znamo da Turci uopšte. Vi ste stalno imali vježbe neke, jel tako, i po zimi, i ljeti? Non stop, nikad nije bilo ležanja. I kad nije bilo borbenih dejstava, učilo se i o minsko-eksplozivnim sredstvima i
u zatvornom prostoru, onda kondicione vježbe, to su non stop bile, kad nije bilo dejstava. Zimi na Jahodne, obavezno smo imali trening svako jutro, trening i trčanje i sve. A ima anegdota? Ko zadnji stigne da motor? A ima ta anegdota, to nije anegdota, to ti je bila istina. Ko je zadnji trčanje bilo, neki možda ja mislim 6 km je bila nešto uzbrdo i strmo i poravno. I ko zadnji stigne, nosi pancir od 17 kila. Pa ako se isplati svaki dan zadnji stizati, svaki dan ćeš nositi. I onda, ako se drugo jutro stigo mimo pancira, još dobijaš promovku minu u džep. Treće jutro 2 mine nosiš i onda Bogam se potrudiš da ne budeš zadnji. A kakav je Srđan bio? Pa to je legenda, pa on nas je okupio. I sve svojim primjerom, nikad nije tražio u nekome drugom primjer, već svojim je primjerom pokazivao kako treba raditi. Dosta je puta znao stopirat nas. Jer ja malo čovjeka ponese više i onda nema baš neku osjećaj za realno, znaš. I onda kad ima neko da ti kaže da usporiš, da polako, znaš. Jer on se osjeća odgovorni za svakog čovjeka. Koje god bilo teško svakome vamo, kad izgubiš druga, njemu je bilo duplo teže. Jer se osjeća odgovorni za svakoga. No. Posle Žuči smo prebačeni na Teskavicu, gdje smo držali položaje u sastavu bataljona. Mogli smo bataljon. To je jedna do momenta domaćinska kuća i otac mu je bio domaćin, žestoko od svog grada živio. I od poštenja i znali su ga svi i oni u selu, palili ga. I ovo ti je... Malog Jasna, velikog Jasna, Poloma, Mošaška. Pa ovo ti je na Palcu. Ilija Šagovišće, Iludje. To ti je od Mađara, tamo ispod Lučevika. Moram da kažem uz veliko pomaganje pukovnika Osipovića, koji je ostavio... Gleda Mungosa kako ide ho, četvoronoški. Bio je mali, ali je bio kolo premijer. Pa počeo je rat, kad se zaratilo imao, ja mislim, 16 godina kad se zaratilo. Pa ga nisu htjeli ni primiti u jedinicu. Su ga poslali, prvo je bilo s mladom vojskom. Na neku obuku, onda je on pobjegao od jedinice do jedinice, dok nije došao, kod nas je došao, ja mislim, 17-18 godina. Tek. Teških i momenata kad se čovjek veselio i radovao, ali šta ćete, brate, sve se dešava. Ovo je Bugar. Isto jedan detalj, jedan moment. žestok momak. Evo našeg Janka Šešli i Vuka Kneževića. I Vuk je bio maloljetan kad je došao kod nas. Jedinicu. Pa smo tu djecu čuvali dok nismo malo sazdrali. I onda poslije se to izgradilo. Znaš, kad pravilno od početka učiš, a ima hrabrost, ima srce, onda se poslije od žestoke borce izgradi. Bili ste uglavnom i obrijani i ošišani, manje više, nije bilo ni brada, Pa slušaj, jednom smo mi uredno se držali. Mi smo znali po 25 dana ne doći kući, ali smo se držali uredno. I brijali se, i kupali se vani, i jedan drugom posipali i sve. Morali se uredno držati. A Boga smo jednog puta došli na Rogoj, pa su neki bili linijaši, to je zapustilo, bradurne, neuredni, leže tamo konzervi, jadi, ostaci hrane. Ja i pokojni Srđan kad smo ušli, šta ljudi, kaže, pobolčati se, znaš.
Da. Znači, Jer to nije odlika dobrog vojnika. Dobar vojnik i drži do sebe i do urednosti i discipline, a čim nema urednosti i discipline, nema tu i ni vojnika puno. takve rezultate da to niko nije mogao da vjeruje da može jedna jedinica tako nešto napraviti. Zato smo stizali Družite li se sada među sobom? od Krupca do... Pa svak se osvojuje malo ponekad se sretimo, eto godišnje imamo to proslavu jedinice, godišnje tu se sastanemo, hodimo malo u crkvu, položimo vijence na Srđanu i položimo na centralni spomenik i onda na ručak odemo i tu i neki 2-3 sata. A ovako, evo ti je Lučevik, evo je pokojni Čađa, moj rođak, ovaj s bradom. A ovo ti je Lučevik, njega smo vratili nas 13 ovdje, a liniju je držalo tu oko 650 vojnika. I oni su probili tu kompletnu bilu liniju. I mi smo za nekih 3-4 sata nas 13 vratili kompletnu tu liniju. Njihove namere bila su koje se borazne, međutim, vidite sami, nije to pošlo na ruku. Još jednom sam pravila da smo jači od njih. Jedan od žešćih dana bio je jučerašnji dan. Ponovno sam je nanio velike gubitke. Ja se nadam da nemaju više nikakvih šansi i da će ubrzo zažaliti što su krenuli u ofenzivu. Giđa, giđa mali, giđa, gičko. Jel to? Fino. Da, ja ispričam.
Čiku. I daj nam sad pojavi. I možeš sad krenuti u Zoom, recimo, jedan. Tačno moram neka čuda kupiti za pred kući. Nismo znali ko će kakav. To me duša. Ste li uspjeli prije ovog zala? Može i to. Ne valja, jel? Ništa, ja čisti rakije. To je sve radio sve mislije. Naravno što se ne bi da to samo da otići. Pa da je mnogo nije bilo često. Ja. Ti sela, pa ja sve znam dobro. Znam i ovo. Znam ljudi. Ili, da kažem, da li se to... I prije trebali što nisam radio. Jer nešto ovdje. A što negdje je...